Yes, turagarutse rero nyuma y'ubutumwa bw'abadutumye ubwo twasoza ku ikipe ya Rayon Sport umunsi turaza kuba baratumenye ikipe imwe igeze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro Antoine. Umunsi byanga bikunda nta gisibya byajya muri penalty icyo bisaba byose tubirageza twamenye hari ni Murenge Kagame mbere yaho aza kuba bakina Nyarugenge na Mbazi match retour saa 9 kuri Kigali pe match umuntu yajya kuba yishungera se biragukundira ugira ngo ntabwo ari tambarare se ibintu ntabwo ari tambarare oye ndi kuvuga se epfo se yes reka tujye kuri APR muri APR nabo bafite umukino ku munsi w'ejo navuga ko bo bateye intambwe agahinda Beken amaze iminsi afite kagaragaza ko APR ishobora kuba yarageze finale hari kiretensere yakora ejo biragoye Beken yatsinzwe ibitego 3 mu rugo arasabwa ibitego bigera nawe ku bindi nk'ibyo kugira ngo wenda babe bajya muri penalty cyangwa akayitera 3 ku busa cyangwa akayitera ibyo 3 ku busa ese birashoboka biragoye n'umujinya w'umuranduramvuzi APR ifite nyuma yo kunyagirwa na Al Hilal ikaza isa nidagadura kuri ikipe nka AS Kigali nyuma y'izi saga zose izo polemique zose ziri hanze hazi ibikombe irashaka kwigira finale kitwarira igikombe cy'amahoro ati nta kibazo na kimwe navuga no kuri ikipe ya Etincelle nukuza kurangiza umuhango no kwitabira kuko match banza mu rugo yarabananiye n'imbaraga basigaranye nizo kurwana no gutamanuka rwose ibyo nitubivuga ntihagire uwumva ngo kuki ngo mwanzuye ibintu oya tubyanzuye kubera izo mpamvu zose tubahaye so ubwo rero yaba Etincelle ya Beken ndetse na APR match rejo saa 12 kuri Kigali Pele Stadium ku munsi w'ejo rwose kwa gatatu niho iri biciro nabonye babishyize ahagaragara ibiri nabiduhe rwose ikipe ya APR ishobora kuza no kuba yarekipeye abasore bayo bagiye batandukanye barimo nka Sekiganda umaze iminsi ishobora kuba bamuzanye niyo atabanza Amerika ashobora kuba yaba ari nko kuri bande touche byose ni ugutegereza tukareba ese koko n'ibyo bitewe n'umwitozo wa nyuma w'uyu munsi general ni 2,000 regular 3,000 VIP 10,000 VVIP 20,000 Kanyenyeri 669 Kanyenyeri 5 urwego iyo ngiyo ni APR na Etincelle mu gikombe cy'amahoro mukino wo kwishyura ubanza byari 3 bya pe kuri kimwe cya Etincelle ese bakunzi ba APR bakunzi b'umupira birashoboka ko APR yatsindwa biragoye 9 n'ibice 7% ekipe ya APR navuga ko iri ku mukino wa nyuma bo ni nako babibona ku mukino wa nyuma ahubwo dutegereje kureba uyu munsi so ubwo rero tukaza tunamenya finale ziri ryari mu bakobwa ekipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Polisi ubuzo ni ziri ku mukino wa nyuma already bano bakinaga nabo muri weekend imikino 2 yo kwishyura ya kimwe cya kabiri yo kwishyura AS Kigali umukino ubanza yari yatsinzwe na Rayon Sport ibitego 6 ku busa ejo ku cyumweru yatsinzwe ibitego 3 kuri Kigali pe aggregate 9-1 yego nta kutagize AS Kigali Polisi Women Football Club Ishyorongi yari yakiriye Muhazi Women Football Club irangije Polisi match banza byari kimwe cya Muhazi kuri 2 bya Polisi match yabereye hariya kuri AAR Rwamagana ejo bundi ku kirenga rero Polisi igira gutya gufatira ikipe inyagira 6 kuri kimwe finale kizaba ari umuriro finale ya Rayon na Polisi kizaba ari umuriro Polisi na n'ubu ngira cyarira yo kwarika ivuga ikubita gatoki ku kandi ati wantwaye champion ku buryo bw'amahere tari ku gikombe cy'amahoro haracu wambaye amahere yaranabitsindiye kuri finale nyine yarabakubise ntabwo rero bemeye
ibirego byabateshwa agaciro iranarega ngo nayo ntibayishubije polisi ferwafiri hariya ho zakuramo n'abantu umwuka ahubwo urandikane bakagusubiza bishatse cyangwa ntibagusubize ubwo rero kipe ya polisi Women Football Club rwose yari ikarifiye na Rayon Sport iri karifiya niyo finale dutegereje niyo finale ubwo birumvikana ko zizabanziriza izizaba zagize finale mu bagabo nguko uko bimeze rero so ubwo byicyo bisobanuye iki turi kugera dupfundikira umwaka w'imikino turi kugera dupfundikira umwaka w'imikino rwose hanyuma kipe ya Emeleke yarahagurutse Kigali yerekeza muri Sudani Emeleke yitahiye yisubiriye iwabo kurabora wasaze yisubiriye iwabo rwose agiye mu gihugu cya Sudani gukina imikino ya kamarampaka babona uburyo bagendaga n'amabage yabo ranabonye nimugora bashimira Kigali Delight Hotel yashimira bati muri niho babaye kabisa kuba bakiza pe niho babaye rwose ati rero Kigali Delight Hotel muri abantu bacu niriya keke ngo niyo babateguriye Kigali Delight Hotel niyo yabateguriye ati amafaranga yanyu yararyoshye cyane twarayenjoyinze nasinzi rwose ahangaha ni akantu baba bakoreye keza tegura kuri ugasezera ku ba staff n'abakinnyi n'abayobozi kabwira ati see you Kigali hari abatoza bashobora kutazagaruka barimo nk'aba ba Darikonovic bashobora kutazagaruka bazagera hari bagatandukana n'ikipe ya Emeleke ntibagaruke burundu ntibagaruke mu Rwanda n'abakinnyi babo bagiye batandukanye ndabasoje bazabasoje amasezerano tuzabona abandi bashya yego ubwo rero ino kipe Al Hilal yari isanzwe iri gukinisha ikipe ya kabiri hari iwabo muri Sudan Premier League ubwo rero ndabona yarangije ari iya mbere mu itsinda ryayo yarangije ari iya mbere n'amanota 22 mu kintu 10 yakiriye akaba afite itsinda ryayo riri mu makipe 6 Emeleke nayo mu itsinda rya gatatu yarangije ari iya mbere n'amanota 22 ubwo rero bagiye guhura n'izindi so ikipe zigiye gukina rero ni ikipe bita Al Hilal Omdurman hari indi kipe bita Hilal Al Sahil hakaba ikipe yitwa Madani ikipe yitwa Mugade hakaza ikipe yitwa Al Melek Al Falah Al Tabla hakaza Hilal El Fasher ndetse na Al Wadi nizo zigiye gukina imikino ya kamarampaka so ngiyo keke bari babateguriye rwose imeze neza cyane babwira bati mwarakoze rwose ubana natwe ubwo rero ikipe ya Hilal zatangira ku itariki 14 ryari 14 n'umusibo ejo ubwo ifite na match n'ikipe bita Atfala Atabra mu gihe Emeleke ifite umukino ku itariki 15 n'ikipe yitwa Madani nuko bagiye gukina rero bazakina raundi zigiye zitandukanye ngibyo ubwo rero bagende neza tubifurize kuzagira intsinzi bazibuke bagaruke bakina umukino wabo bafitanye bazaduheze rwose bazagaruka bawutere basoza iby'iwabo rwose dusoreze hano mu baturanyi ubwo ndavuga ibya hafi mu karere abaturanyi b'abarundi ikipe ya Vision bashyize abakinnyi hanze yabarekuye ikipe ya Vision ngira ngo abantu barayizi ko ni imwe mu ikipe yashinzwe na bamwe mu bakinnyi b'abarundi barimo Yusufu Nyange ndayishimiye Yusufu Nyange ndetse na Bonfils Caleb yasezeranye bita Nduwayo Hassan ubwo nako yamushimiye nimubona Emery nawe Kadogo urumva Habuka Papi ni umuzamu Nahimana Mose ni umudefender Nahimana Jonathan nawe yashimiwe umudefenseri w'ikipe y'igihugu n'umuzamu w'ikipe y'igihugu y'abarundi hari Mavugo Cedric wamwibukaga muri Kiyovu Sport Cedric Mavugo nawe yashimiye Uwimana Yves ni umudefenseri Muryango Musa ndetse na Harerimana Muryango nawe yanyuze hano mu Rwanda inde Musa Muryango nawe yanyuze hano mu Rwanda Harerimana Hamisi nawe yashimiwe ni ikipe itozwa na Vladimir niyo nkuru Vladimir niwe uyitoza baramuzi yabaye umuzamu w'ikipe ya Rayon Sport anaba n'umutoza w'abanyezamu ba Rayon Sport abo sinabaye n'umutoza ari kumwe na hari ingingo niwe uri kwitoza kabisa niyo nkuru Vladimir ubwo rero abangaba rwose
ubuyobozi bw'ikipe bwavuze buti niwe uzi abantu bamwungirije harimo witwa Kaze Benjamin assistant coach, hakaza Kaze Gilbert nawe na assistant coach, Duhaye Ndavyigaye nawe na assistant coach. Harya ni umukinnyi wanyu muri mukura abana kapiteni wa Mukura Duhaye Ndavyigaye ndetse na Nyembwe Patient, abo niwe rero n'umutoza w'abazamu. Abo iyo niyo ifite squad. Kaze Gilbert ifite aba assistant coach batatu urumva, ikahita na noza n'umutoza w'abazamu n'umutoza mukuru, ifite staff ndende cyane. Abo saba kwa Kaze buriya nanjye byashaka aba Kaze Benjamin na Kaze Gilbert. So ngibyo rero yashimye kabisa aba sportif urumva yararokonesheje rwose Nyange ati reka mpakaza abanywanyi. Ubwo nuko ngo i Burundi byifashe rero mu babanyi. Mu Bufaransa rero mu gihugu cy'Ubufaransa ku musoje bahembaga abakinnyi bitwaye neza muri ino saison. Ousmane Dembele niwe wabaye meilleur joueur wa championnat. Ousmane Dembele yarabikwiye rwose, nubwo nabonye abantu bashidikanya ngo gute kuko afite mu mikino 40 yakinnye afite uruhare mu mikino nka 20 ndumva yakinnye, afite uruhare rw'ibitego 16, ibitego 10 na assist 6. Ibyo nabonye niko nabonye imibare ivuga mikino 20 kuko nyinshi ntabwo yigeze abo mu start yakinnye cyane mu mikino y'u Burayi. Hanyuma Pierre Sage nabaye umutoza mwiza, best coach Pierre Sage ya Lens. Desire Doué abo umukinnyi muto yarahatanye uyu mutoza rwose. Umutoza yarahatanye rwose kubana na Paris Saint-Germain. Umuzamu mwiza yabaye Robin Lissel, mu gihe umukinnyi ukina hanze y'Ubufaransa yabaye uwo bita Michael Olise. Michael Olise rero akaba yahigitse ba Kylian Mbappé, niwe waje guhabwa igihembo cy'umukinnyi mwiza ukina hanze yari mu gihugu cy'Ubufaransa muri ibihembo byatangwaga rero ku mugoroba. Twagiye rero muri Premier League ikipe ya Tottenham abantu bumvaga ko igiye gutsinda no mukino byibuze ikazamura amahirwe yo kugwa mu cyiciro cya mbere, ariko yaje kunganya Leeds igitego 1-1. Uwo bita Terry afungwa amazamu ku minota 50, Calvert-Lewin aza kwishyura kuri penalty ku minota 44. Nabonaga Kanyiza ari kuvuga ngo barabibye arira yo kwarika ni marira yo kwarika ngo barabibye ngo ikipe yo yari penalty ngo umusifuzi mu mufuka rwose sibuze ni mu Nyarugenge. So ubu bisobanukire Antonio ku rutonde rwa champion harabura imikino 2 ngo champion irangire kuri West Ham ndetse na Tottenham kuko bidasubirwaho ikipe ya Nottingham na Crystal Palace zo zamaze gukonfirma zabaye secured kabisa. Ufasha amanota 38 kongera 6 ntabwo birarangira neza, ariko ahorega nari byari bitararangira, niyo mpamvu yarwanaga uko ufashe, ariko byarangiye 3 na 6 kongera 6 bita 3 nangahe 4 nangahe 4 3 na 6 kongera 6 48 nuvuga ngo Nottingham za Crystal byo byarangiye kuko West Ham ya 18 ntabwo yazifata. Ariko ku ruhande rw'ikipe ya Tottenham yo irarusha amanota 2 West Ham biracyashoboka. So zigiye guhangana. Tottenham ifite ihe mikino, ifite ikipe ya Chelsea mu rugo Stamford Bridge, ikajya n'ikipe ya Everton Goodison Park, izaba iri mu rugo Tottenham. Everton iracyari mu mibare y'i Burayi. Wenda sinzi umunsi wa nyuma bizagera yabivuyemo cyangwa ikirimo, ariko iracyari mwaho hafi. Nicyo gikomeye. Chelsea nayo nuko nguko. Na Chelsea yacyeye ko Tottenham ziranganya amanota. Ku ruhande rw'ikipe ya West Ham rero yo isigaje match ya Newcastle ndetse na match ya Leeds. West Ham iragenda, Tottenham iragenda. Ubu nibyo bigiye kwibaza. Ariko byose nagashya ko ama equipe yombi ukora ama equipe na ama equipe y'ubukombe. Yaba West Ham n'ikipe ya Tottenham na ama equipe y'ubukombe, kugira ngo ubyemere
nuko ikipe ya West Ham ifite igikombe cya conference cya 2022-2023 nta myaka 3 ishize itwaye conference. Ese birarangira iyi manukanye muri championship irayijyana muri championship, ivyo nicyo kwibaza. bongeye iminota 13 irarenga iba 15 irangira abantu baravuga bati eze turi muri extra time. Ubwo rero mu kanya tuze turebe no izindi shampiyona ukuntu zihagaze, turebe ukuntu wenda basize bahagaze, tuze kuraba muri Al Nassr ifite umukino ukomeye cyane ushobora gutuma Cristiano ahabwa igikombe. Gatubanze twubutunga butumyanyuma tuze mu kanya gato cyane.